pau hetam nasien au kakanabe fen sau kam satan kuit en sa sam sat kat mui fen na hitakam tak hetaton hitlais menekat. Salam Bapak Mama dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan dari Unit Bahasa dan Budaya Gereja Masihi Injili di Timor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Koe ama wisneno, ama abit neno tunan, ama lehaim palsai, nanet bon neo Yesus Kristus inkan amasat. Tabule i hai em nem neo hoaan knino. Hai hem nen man hoam knino. Bes maut kun hom hake mampes ai. Henati hoam le i. Nanen fain ontetus neo hai monik manas fai. Sako main hai sanat sin an Yesus Kristus inkanan. Hai mitiaba hai onen totis le i. Neuko, amin. Hitaan wisneno neno i, au pilih maksoi nako sulat Injil Yohanes bata bot nua mese ela boy sam nim talantia boy sam sio. Alkitab soi. Waktu dong sumakan abis, Yesus tanya sang Simon Petrus bilang, "Wei Simon, Yohanes pung ana, karmana? Lu sayang sang beta lebe dari ini taman dong sayang sang beta ko?" Dia menyau bilang, "Betul. Boso tahu beta sayang sang bos." Ju Yesus pasan dia bilang, "Kalau begitu, nafo bye-bye beta pung domba anak kodong dapat makan." Ju Yesus tanya ulang sang dia bilang, "Simon, Yohanes pung ana, karmana? Lu sayang sang beta ko?" Dia menyau bilang, "Betul. Boso tahu beta sayang sang bos." Ju Yesus pasan dia bilang, "Kalau begitu, piara bye-bye beta pung domba dong." Ais Ju Yesus tanya ulang lagi dia bilang, "Simon, Yohanes pung ana, karmana? Lu ni beta pung taman ko?" Ju Petrus hati susah memang. Tagal Yesus tanya 3 kali bilang, "Lu sayang sang beta ko?" Ais dia menyau bilang, "Bos yang tahu semua hal. Jadi bos tahu bilang beta ni bos pung taman." Terus Yesus pasan dia bilang, "Kalau begitu, nafo bye-bye beta pung domba kodong dapat makan. Lu su tangkap beta pung maksud ko? Beta cuma kasih tahu begini. Dulu waktu lu masih muda, na lu biasa pakai baju deng pakai ikat pinggang, as lu jalan pi mana sa iko lu pung suka. Nanti kalau lu su tua, lu sorong lu pung tangan ko orang lain ika sang itu tangan dong, pakai lu pung ikat pinggang sendiri. Ais judong hela bawa sang lu pi satu tampa yang lu sonde mau pi." Yesus omong begitu, kau kasih tahu sang Petrus soal apa yang nanti jadi di dia pung diri. Dan nanti Petrus pung mati tu kasih tunjuk Tuhan Allah pung hebat. As itu, Ju Yesus kasih tahu sang Petrus bilang, "Mari kau jadi beta pung orang su." Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih, biak benu apal sait ambiu sif Yesus inkanan. Shalom. Bi atoin meto dalam budaya Timor, muinan lais leko mese. Hitkat biasa tuuab famat-mat. Ai tauab lafu-lafu atau berterus terang. Maski insalit henat tiaba mes in mes na neobon nok lasibian. Inimpes insalit am neot nane na nombon nok uababian. Hit biasa takam tak anpolin hanan. Bagi atuin meto, kalau inhentuit nan saes, inaw lanam oket ini atone up na fua na matane. Ma inhentuit nan fuaes, inmes kan langsung antuit fa. Tapi inmes ampulin hanam na. Uy bae, ho upun ton ia fua na matane. Lelah mes mekut mes kamulali fa. Dan nani inhentuit upun, itu dia mau minta mangga. Jadi inin pulas up na fua na matane. Sebenarnya dengan maksud kalau on met ngembait mangkit.
Jadi tidak makan sendiri. Ain mui nan contoh bian. Kalau bi umat mais oni oke. Bapa hen niun kopi. Tapi in mes nemat inakam nak. In kan tuit fa on mais oni. Mes in mes nasanap in lian ino. Nak lian ino pui et nenom tetu. Let neno fet na fufu tam pui henam namin hau namin naito nan soit oi. Mes kanem ni tam fa. Niu bapa hen niun kopi mes oni fet kan sos fa. Sebenarnya in hen tuit oni. Mes inin polin in hanan. Nak lian fet kan sosan fa oni. Fet kanem fa nak ko soit oi naim hau. Jadi in hen tuit padahal bapa hen niun kopi. Jadi itu contoh bahwa bagi orang Timor kat bisa tahu apa mat-mat. Apapun maksud kita, hit salit lei biasa tatiaba nek uababian. Nanoba nok uababian. Jadi bagi atuin meto, papa mama dan saudara-saudara terkasih, tutur kata yang baik, uab alekot atau uab amasat tidak boleh berterus terang. Tuturan yang baik selalu menyembunyikan maksud sebenarnya di awal percakapan. Jadi kaleko fa, kalau heta uab mat-mat, kaista uab mat-mat, atau kaista uab mat-fuaya. Mes, muinan lasi mese, hanya ada satu hal yang boleh kita berterus terang, yakni tuit ai. Minta puntung kayu yang sudah menyala untuk menyalakan tungku di rumah. Tuit ai. Kalau tuit ai, oh macam langsung tuit ai. Karena itu kalau hitit atau in meto, atau ni pah meto le na uabam, karena nini fa in maksud in salit le am neot, atau ni mes na uabam nak, atau ni inemat on hantuit ai ya. Na uab kita on hanem hantuit ai. Jadi dia tampak tedeng aling-aling. Dia datang untuk meminta sesuatu. Maka tidak mudah untuk memahami suatu ucapan kalau maksud sebenarnya disembunyikan dalam bahasa yang lain. Hal yang kedua, papa mama dan saudara-saudara, biak beno habit Yesus Kristus ingkanan. Pules, naklais pulet lena bisa juga berarti nanebe. Jadi pujian bisa juga berarti celaan. Winan atau nilainya neot peh nama tane. Tapi atau yang Timor, atau ni pameto karena bokam famat-mat. Tapi mes impulin in hana di uababian. Sak atau ni iya. Nak nokat in fenenem inanu lene mesat het mansa fayenat an tiamantam. Sebenarnya nakam nak inau alene mes inau mantiah nat intu pantengkun. Lene katofafat inau intu pantengkun. Jadi orang malas mau menyampaikan atuin apehet, orang yang pemalas. Bapak mama dan saudara-saudara, kalau hitit suitan sulak nino lek matom nok Yesus inu uma inuena hitim sat mesta pentan nak ko Yesus, let na tiaba insalit na nombon no klasibian. Jadi Yesus juga kadang-kadang karena uap famat-mat, tapi na nonob insalit no uababian. Dalam beberapa kesempatan mengajar, Yesus juga menyembunyikan maksud sebenarnya, dan biasanya melalui perumpamaan. Leta, uab leta, atau uab heta. Anak nino nenoi, sulat hitit soy nak ko sulat Injil Yohanes bata bot no mese elak boysam nim talantia boysam sio. Uab matalus usif Yesus nok in haifenu nai Simon Petrus. Usif Yesus nata nai Simon Petrus nakon i. Simon ama Yohanes in an moniko. Homnek awai kaf. Nak Simon natam nak. Tebes koe usi. Homuhin am neot kalau neko. Onanet usif Yesus antalun tenem nak nyukal homnek au nao mamutuk atos lanitsin. Uab tanas lei kahaif mese fa usif Yesus natan nat Simon. Mes usif Yesus natan nait Simon talantia tiluteon. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus tentang hal yang sama. Kalau inatan tiluteon pasti muit nan lasi. Muit nan lais nonot mese, muit nan lais tanas mese. Lek musti hitahin, lek musti hitanoina. Nak ko usif Yesus insalit amneot. Biar beno apal sait an bi Yesus Kristus in kanan. Matom nok uab talus Yesus Kristus nok in haifenu Simon Petrus. Hitanoina tan lasi nonot fakfauk.
lais non mese matom nok lais bokan. Hal menegur. Hitahin ak oke, bahwa Simon Petrus lei, atoin mese lei inaik nak ko in Yesus Kristus in hai fenubian. Dia berbeda dari murid-murid yang lain. Simon Petrus lei atoin abalanit. Atoin ama koet. Pemberani, orang yang rajin. Ini misatkan 6 tahun hinaf, dia tidak penakut. Saat in mes nahun, apapun dia selalu menjadi yang terdepan. Dan juga inek palsait lei at naik. Dia punya rasa percaya diri, rasa percaya kepada Tuhan yang besar. Inahin manek palsait no Yesus, natuin in palsai nak Yesus lei wisnenom nanu. Lean sau nak ko neno tunan, hena fetin mansian Israel, nak ko susal maknukat. Jadi Yesus lena wisnenom nanu, len saun man bol, bipah pinan i. Mes pada saat yang sama, Simon Petrus le imsa anmui nan inlais olet bin awan taun. Tabu le Yesus an bisusal nanan bitaman Getsemani in antupam fin. In kana be fa in sesa. In kan be fa nok usif Yesus. Ay tabu le solalu nem hen hek Yesus. Inim sat na saitan usif Yesus. Mainim sa na pueba bife abhaet an bikesel kayafas in sonaf nak inkanahim fa usif Yesus. Jadi ininmui nan lais leko, tapi pada saat yang sama Petrus le imsat inmui nan lais olet bin aon taun. Jadi Yesus natan haet teon matom nok lais menekat nak konai Simon Petrus, Yesus hena nonob in salit amneot nak nan sam et fin au bilai susal nanan homain musaitan kau. Jadi tanah saya teon matom nok lais bokan. Teguran yang halus. Maski usif Yesus kana bokan famat-mat. Mes antia tanas tiul tenu. Nai Yesus, nai Petrus nekan antu. Dia sedih. Dan mungkin init nalunit matnu dia menangis. Inekan anoe natuin inahin. Inmoet mabanit. Let nae na saitan usif Yesus anbi maklenat nanan. Lais nonot nua matom nok lais mepo mabanit. Mutuk mampanat autos lanisin. Lais manekat le Petrus na bes manata ne usif Yesus kaalfan matom nok uab mamolok. Mes mustin natonon neumoet mepo mabanit. Simon Petrus natamnak kue usi homuhin amneot kalau neko ma Yesus antalum nak kalau onane honekam dem siuman mepoi mutuk mampanat atos lanisi. Honek amnekat le nane homuta mamutonon biusif Yesus mes hemutiaba mamunaba mepo isneno. Mepu isneno le nasa mutuk maampanat intos lanisin. Lais manekat le i mesti hetanau ba bihit monik mabanit. Tatonon neo hit bia benu sin. Kal hit at hantaen nok isneno. Hit at nek isneno. Mes hit lais manekat le nane hetatonan bihit monik matom es nok es. Kana befa hem ukum tahu holais menekat alhomok isneno esmihin kimi. Memang hit kaatuin alekot kitfa. Natuin sanat an ekakit. Mes natuin lais mafutus an bi menekat. Le hitatonan tani. Onanet hitaton hit monit. Hitaklila menekat isneno. Lais non teno matom nok tabu. Tabu le hetaton hit lais manekat. Lais manekat le nane mes hetanau ba bihit ti moet mabanit. Mataton ne hit bia benusin. Lais manekat le nane mes hetatilo matanau ba le hit auk. Afu le ifet na mep
Feat muitan beik matane, feat muitan sa lehita peni mat pake nak kotetus isneno. Kais natu isneno an feki tetus at nanaik, mas hitit maskin, katanaba fahit isneno in lais manekat nuhit pihak benusin. Natuin, usif Yesus nak Petrus nakon i. Kalau auf taum le nane fe matane, ho fe mu be. Ho mes amlomi pem na kumi bale-bale, le hom lomi, le homalin. Katit fe esen eka ko. Mes kaul ho matane le nane, wisneno natin fani kuno. Mes atoni am fut ko, maniko no bale maten, namsa. Ho mes mutuina, ho kamui fa matane hempen. Karena itu biak beno alekot bius neno ingkanan. Mo teta ton hit lais manekat. Le hit fet tabiem matane kit. Le sa saat fet mui. Henati kau lais manekat le na hitaton alok nekam nebe. Kaim pau hetam nasien au kakana befen. Sau kam satan kuiten sa sam sat kat mui fen na hitakam tak hetaton hit lais manekat. Tabu le i tabu nok hit ak oke. Tabu niu kit ak oke. Hetaton hit lais manekat hit biak bino. Sebagai tanda bahwa hit nek usif Yesus. Amin. Alkitab bes. Koy ama wisneno. Hemtuit makasi ni hotun takus. Lahom fen niukay. Henati haimnen mam mihin ho aam knino. Panat mamutuk ay piut. Henati haimitiaba ho aan knino neno anbi haimoet mahibanit. Henekitetus niupah pinan i. Anbi Yesus Kristus in kanan amasat. Haimitiaba haionen totis. Amin.